Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang haka shisngi kata haka arpau tarik ubna jemang arhajar arpuai kidan hado shihajar shispa aprapu laingut ke badang shiyot thamai ya ke jingpang COVID-19 bat kidan shiphongut ke balayap nagani ke jingpang kini kishphongut ke bala khlad ki kentop ya handrengut na East Khasi Hills District iway na West Garo Hills District iway na South West Garo Hills District iway na North Garo Hills District bat iway na South Garo Hills District ki badang shuyo apang thamai pat ki kentop ya Henry spa san pun rengut na East Khasi Hills District, ar spa sangut na Ribhoi District, kendaingut na East Garo Hills, kat nyongut na East Gentia Hills, kat nyongut na South Garo Hills, ar pun rengut na South West Garo Hills, nyongut na South West Khasi Hills, kendai pongut na West Garo Hills, san pulaingut na West Gentia Hills, bat ar pun rengut na West Gentia Hills. Habaya kan kelum ya ke jingdon jong ki nongpang COVID-19 baro ha ke jela kidon Henry hajar sauspa nyo penyongut hadu menta bat ki bayapat kidon laispa prapu kendaingut ki belayo jingkot tang menta kasni ka ar potri gubna jemang arajar arpuai kidon hadu sauspa Henry pesangut